Best collection Mizo channel clear tu te chibai vek ole pathian ven na le kai hruina zara mei thla kan lo chuang kai ve le theita a voin hi traumir thla mei thla ni khatna ani a Myanmar lam chanchin han update le te ang Burma sipaiten alo boom base lak let le antum kan hriat to angin tunchuma Burma boina hian Burma sipai lula hnember chu KIA te hi an ni a China ramri a sipai base poimo tak mai KIA ten an lak sak nu khan Burma sipai te hian he camp alo boom base la let tur hian asiruk la mewa an tho chhuwa nu po in he base hi an la let thei lovani ong hlanga pol te hian he base lak let an tumna hian mi le sa anin chan na sa to hle he base hi tlang chung mun sanga omania helai mun hi ral beina na thafa ran ni in KIA kem te po helai alo boom base atang hian Burma sipaiten lai puin an lo sai to thina China ram de po omani boka wang hian mun poimo takani hei wang hian ong hlanga pol te hian alo boom base hi an ui thlungang ni turani voi doi lo lak le tumin an ron thok chuak to a an la hlo cham zel ri ani ninga ni trau thani somni pakwa po khan Burma sipai pol khat nun rong ti ami te hriat hat 77th Light Infantry Division tatmado te chu alo boom base la le tur hian an ron thok chuak ve le ta a mamok township a KIA te nen an in kap na sa le trek hle he in bei na chhuwa na hmun hi alo boom base bul thut lama ani a soi to ang khan he kem hi march athla khan KIA ten Burma sipai kuta tangin an lo chu sak to a Burma sipai hian lak let an tumna lama mi zatel fe an in chan to ani tunchuma po hian Burma sipai nun rong pol te hi nun rong takin an tlan che duai ni ber mai KIA te hi che thazoka ninga ni April ni somni pakwa a anin bei tum po hian an tang le a Burma sipai ral thuam an chu sak tre uni a soyani tatmado te hi atol zoka an tang le a indo thlona an ron tir le ta indo thlona hian voi ruk lai missile te nawin an ron kap nge a Burma sipai zinga ro chuan 77 Light Infantry Division ho hi an ek chelara an mingchia ani zok mang chu nun rong division ti in khovelin an kawa sang hi som pasaria Rakhine State a Rohingya Muslim sangtel thattu te kha an ni Burma fighter aircraft pilot anin do thlona pu te hi an chuan om faran lawani mel April ni somni pali khan Burma sipai tatmado 88 Light Infantry Division chuan alo boom base hi lak let an ron tum ve roka KIA te hian an lo kap hlum trawa an chana chiat tak ema wangin indo thlona mun puilama tangin an ron tira Burma fighter aircraft pilot chuan KIA le an lampol Burma sipai te chu aron hrasang ta ozong lo maya alo boom base a ral matong om ho chu an kap ta chiam mayani Burma indo thlona in aron ka tak chiam te hi an lampol Burma sipai te lek lo ni in an ma ni lam an ron kap ta chiam mai ti na ani KIA te aron tranpui ani taringot mai chunglam tranpui na ani nge yang Mizoram boilai po khan Mizo sipai te kha vai sipai ho khan an hual ping vek to a tlan chuana tur om to mi alawa an ti thei om chhun chu tong trai chawani pathian hnen an tong trai ta ringot maya a hmalo ka kho thawur si kha an tong trai zo chuan khwa ron dur khupa namen lavin chhuma ron jing tamaya mel mu hlei thei lawa chhuma ron jin ta ka wang chuan Mizo sipai te chu an put chuak thei ta ani anti hetiang do bok hian tuna an lampol an ron ka hi chunglam rem ruat na ni lawang ti asoi thei mi alo heti anin do thlona ten an lampol an ron ka tak chiam hnu hian tatmado military unit pathum te chu alo boom base la le tura tiran ni vele a indo thlona an ron tho chu pui bok KIA officer pakhat chuan indo thlona an ron tir le hnu le sipai an ron tir le tak chiam hnu hian thile hliaman tam hle a KIA lampo anin chan nual ni in a soya ma se regime force lam chuan an mi le sa an chan na sa zo kani ati
trau thla ni som ni pakwa ni nga ni a anin beina hian KIA te po hian lai pui an ron hung chuak ve boka Wengmo airport chu KIA lai pui hian ati chenwala Burma sipai te ral thuam da na weapon warehouse si a phin chena sa hle hetiang ani awang hian mi pui an thlabar hle a Burma sipai che chezel thin rim ti ngai na hrelo chuan indo thlona mangin an ron pong pu bei chiama civil mi tam takan hliam ni a soyani hei wang hian mi tam takin an in an chhuah sana mun him lam nia an ngai an panta sung sunga atuar bertu te chu mi pui te bok an ni le thin nimin zer top ni April ni somthum khan in beina hi ala re lova pol ni te hi lai pui mangin an in sai ton renga alo bumbe si KIA te kuta ala omme kani heti lai hian karen lama po karen sipai le Burma sipai te chu an la in kap renga ong hlanga sipai te in do thlona bei wangin karen mi pui thlabar mang angan tam hle anin le lo an chuasan huma tunkar chung ringot hian mi sang hi chuangin an chena an chuasana karen state IDP camp an pan hlomani ninga ni trau thla ni som ni pakwa khan mi sang khat jasari in Thailand le Myanmar in rina lui Salwin River an ka na heng mi puite hi Mutro district atanga ronkal an ni a Burma dep Thailand ramchung Mai Hong Son province laman pan ni in Current Peace Support Network KPS en chuan soi heti lai hian Myanmar a bank na thok zani zet sipai council chuan an ban Myanmar a Oriental Bank na thok zani lai te chu warning po pelok lovin sipai council lam chuan an ban mi mai staff member te hian April ni somni pariat khan lekha an donga bank kalphung an zom that lo wang le an bo chet wanga ban an ni thu lekha hian a inziaka heng bank na thok te hian CDM lamin rampum huap strike an huai hotni khan an tel ve a hei wang hian sipai council chuan heng general strike atel te hi aron ban ta vekani journalist pani an hren bel Mandalaya journalist pani Voice of Myanmar athok te chuan manan tok vele ta a ti hian junta lam hian chanchin bumi somni chuang an hreng me kani Voice of Myanmar athok editor in chief Konei Myolin le reporter Ko Shan Ong te chu junta force te hian Mandalay Palace an manani manani nu hian biak tlang thian ni to lo ni in an lei chin hnai tak chuan Myanmar Now News a hril junta force te hian April ni som ni pakwa khan haka a Chinlan Post chief editor boy uk thang chenna inan dap chiam boka inchung bungrua te an lip se sak vek bokani junta force te hian Chinlan Post editor hi man tumin an thok chuaka inchung an hmulo wangin an thin rim chuan inchung bungrua an suwa samni a soyani an man tumber an hmulo wang hian a unau pa fapa salai robat chu junta sipai te hian an man ta thauni a soyani video masa kan lo tarlan to ang khan thotan ni April ni somni Paruk Khan Democratic Voice of Burma DVB cameraman chu Pajung Down Township Yangona a chena ina an lo man to boka writer le media trainer Nula Matutu Thale a chung te po sipai sual te hian an man to boka an hreng to ani he nula hi Yangona Thalin Township a inrin ni zan April ni somni palizan khan an lo man to ani ti hian February ni khata tang khan Myanmar chanchin bumi somsari pathum man an ni to a anzinga somli pathum te chu tuna hian an hreng bo me ka abak somthum te chu an chhuwa to thung puan to angin tun tum buaina awang hian chanchin bu le media enge mozat license alo ti top to a 7 Day News Myanmar Now Mizima DVB le Khitit Media te antelani 7 Day News chau hi sipai lamin fanan pe ka ni a epo hi ti to pani ta ani video dot in longa chang thau don nia in zawain mangthal evek ole